Per la serie numero 2 si preparano Gabriele Turelli in 1, Peter Wilson Dayen in 2, Trent Andrew Panzera in 3, Jack Benjamin Carlisle in 4, Mattia Santi in 5, Leonardo Bardini in 6, Nicolò Scaldaferro in 7, Angelo Del Duca in 8. Ludovico Nardi dalla sesta corsia, 59 e 68.